Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho mudukurikiye muherereye. Ni amakuru tugiye kugarukaho muri aka kanya. Turi ku cyumweru ni tariki 6 Mata muri uyu mwaka w'2025. Na makuru turaza kwerekeza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko muri teritwari ya Warikare urugamba rurakomeye kandi rurimo kuba mwibanga rikomeye. Bamwe baravuga yuko rwabaye inshobera amahanga. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira ano mu mirwano irimo kubera Uvira. Turaza kubyinjiramo, hanyuma turaza kunyura amasisi tubabwire ko harimo kuba imirwano mu bice bimwe na bimwe. Turabyinjiramo ku buryo burambuye, hanyuma turaza kwerekeza birumvikana aha mu mujyi wa Goma harimo gukorwa operasiyo muri Nyiragongo, aho FDLR zigiza karaha kagehe zuzuye aha muri Nyiragongo. Ntumbaze ngo zavuye hehe, ariko ndagira ngo nkubwire ko FDLR aha muri Nyiragongo zigiza karaha kagehe. Ibi turaza kubyinjiramo, hanyuma turaza kugenda tunyura birumvikana no mu yandi makuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi bongeye kwimena ku bwinshi aha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turaza no kubabwira ko ababirigi 3 bamaze gupfa, hanyuma abandi 4 bagashimutwa. Byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Wowe icyo usabwa kuri iki cyumweru, ntago nshaka kuza kubatindira muri aya makuru. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko we icyo usabwa nterekeraho like, unterekereho na subscribe nshyashya nibura 500 ndazishaka, ubundi aya makuru tuyinjiremo ibintu bimeze neza. Mu gihe kandi ukora subscribe yuke no gukora kuri ako kantu kameze nka notification cyangwa se kameze nk'inzogera, hanyuma ubundi tubane muri aya makuru. Nta bintu byinshi, na makuru ku buryo burambuye mu kanya ngiye kuza atwinjiramo. Yes, ikaze nanone no mukada mu by'iyi mirongo y'urugamba. Ubwo tuba tuje makuru arambuye hano ku Ibendera TV. Reka twihuse rero aya makuru mbereke ahantu tugiye kuyahera. Aya makuru ni munyemerere tuyahere ahangaha. Ingabo z'u Burundi zongeye kwimena ku bwinshi mu bice bitandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya muri Sud Kivu. Abasirikare b'u Burundi babarirwa muri magana bongeye gusesekara muri ibibogobogo muri teritwari ya Fizi nyuma y'ibyumweru 3 abandi basirikare b'u Burundi babaga muri ibi bice bahavuye. Abasirikare rero ngo bakaba bimenye aha kuri ubutaka ari benshi cyane. Bivuga yuko ngo amakamyo yabatundaga aberekeza ahangaha bibogobogo. Ibi rero ngo bikaba byongeye guteza ikibazo, aho ngo bivugwa yuko ngo harimo abagomba kumanuka bakagenda bakwirakwira mu bice bitandukanye ahangaha muri bibogobogo. Nukuvuga abasirikare b'u Burundi rero ngo bikaba birimo guteguza ibitero bashobora kuba bagaba ku birindiro bitandukanye by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibi bivuze yuko ngo bashobora kuba ngo ari abasirikare babarirwa hagati ya 400 na 500 rwose, kubera ko ngo bazanwe n'imodoka nyinshi. Imodoka ngo zatundaga ari nyinshi cyane. Ku mugoroba rero watambutse ngo ingabo z'u Burundi ngo zimenye mu bubogobogo ari nyinshi, ngo izabonwe ni nka 200, ariko ngo bivuga yuko ngo izi ngabo zishobora kuba zikuba 200, zikuba inshuro 2 bakaba 400,
kubera yuko ngo babarirwa hagati ya 400 na 500, ariko abaturage ngo babashije kubona bagenekereje ngo ni nka 200, ariko abangaba ngo ni nyuma yuko hari izindi modoka zari zakomeje gutunda abaturage, ariko ngo babonye ibingibi ngo babibonye ngo imodoka nyinshi zimwe zamaze gutambuka, hanyuma ngo bakaba abo babonye ngo babarirwa hagati ya 200, ariko ngo imibare nyayo nuko ngo babarirwa hagati ya 400 na 500. Akaba rero rwose ibingibi ngo byakomeje gutera impungenge abaturage batuye muri ibi bice. Rwose ngo ibi byakomeje guteza impungenge abaturage batuye muri ibi bice, nyuma yuko ngo hashobora kuba rwose harimo gututumba intambara yuko abasirikare b'u Burundi bamaze kwimena kuri ubu butaka, ngo bashobora cyangwa se bari mu mipango yo gutegura ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ubwo tayari ingi tuyivuyeho, iyi turayirangije, ubundi ibingibi bibari birimo no kuntindira, ahubwo ni munyemerere twerekeze ku mirongo y'urugamba. Mirongo y'urugamba rwose nangi yo ndi kubasobanurira ibijyanye n'imirongo y'urugamba, mba numva binjyoheye nkumva ni sawa cyane. Turimo kubimanukura, like yawe tayari yiterekeho, subscribe yawe tayari yiterekeho, hanyuma kandi mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ngewe nta bintu byo gutinda, ahubwo tayari twerekeze Warikare. Aha muri Warikare harimo kubera ubwicanyi bukomeye cyane. Wazalendo ziri gupfa, ababirigi bari gupfa, abandi bagashimutwa. Ibintu byakomeye ahangaha muri Warikare, kandi ikintu gitangaje ngo ntago barimo kumenya ikintu ngo kirimo kwica abangaba. Niba ari FARDC zirimo kubica ntumbaze, niba ari abarwanyi ba M23 barimo kubica ntumbaze, niba ubwabo barimo gusubiranamo bakicana ntumbaze, ariko ngo ibintu birimo kubera ahangaha mu bice bitandukanye bikikije iyi teritwari ya Warikare ndetse na Warikare centre, ibintu ngo birimo gukomera cyane. Ngo urumva ngo barimo kubyuka bagasanga bamwe bapfuye muri poste zitandukanye, bamaze kugenda bikokingamo cyangwa se biyenstaramo. Ngo barimo kubyuka bagasanga bamwe bapfuye, bakabyuka bagasanga bamwe ntabahari, baburiwe irengero, bashimuswe. Ibintu rero byamaze kugenda bikomerera cyane abasirikare, nukuvuga Wazalendo ziri ahangaha muri Warikare ndetse n'iki gisirikare cy'ababirigi. Magingo yatuvugana ababirigi 3 tayari bwakeye bapfuye, abandi 4 ngo babuzwe baburiwe irengero, bivuze ko ubwo ngo bashimuswe kubera ko ngo rwose bwagiye gucya basanga 4 muri bo ntabahari, abandi bagera kuri 3 b'ababirigi basanga ngo ni imirambo. Amakuru aturuka ahangaha rero aravuga yuko abangaba ngo baba barimo kwicwa urusorongo. Amakuru akavuga yuko ngo bashobora kuba bari kwicwa n'igisirikare cya FARDC. Hari abavuga yuko bwabo ngo barimo gusubiranamo ariko mu ibanga rikomeye, ariko hari n'andi makuru avuga yuko ngo aba bagabo bwabo ngo baba barimo kugenda bapfa urusorongo biturutse mu buryo butandukanye. Ntumbaze niba M23 yaba ari irimo kubica, ariko M23 abushatse kuyirenganya kubera yuko yavuze yuko yikuye muri ibi bice. Hanyuma rero magingo yangaya ibintu byayobekanye, kandi ngo birimo gutera ubwoba yaba izi Wazalendo ziri ahangaha, yaba abasirikare b'u Bubiligi. Ubu ngubu ngo barimo kurira nk'uruhinja, rwose ngo barimo kurira nk'uruhinja nyuma yuko mu gitondo mu rukerera ngo babyutse bagasanga bagera kuri 3 bapfuye. Kandi abangaba 3 bapfuye ngo bari mu basirikare bizerwaga, bari bafite utuntu tw'udutendo, bari abahanga mu bijyanye n'iyi mirwano. Abandi 4 nabo
ngo baburiwe irengero, ndetse aba 4 ngo baburiwe irengero ngo harimo abari bafite akazi ko kuba bakora ku bijyanye no kugurutsa za drone, ndetse kandi ngo hari na babandi bitwa ba mudahusha bagera kuri 2, abandi 2 ngo akabara abashinzwe kugurutsa indege bamaze gushimutwa cyangwa bamaze kuburirwa irengero. Ahangaha rero wari kare ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bikomeje kuba urujijo, ndetse byabaye inshoberamahanga. Ababirigi agahinda kabishe, kabashenguye, kabamereye nabi nyuma yuko bagenzi babo babyutse bagasanga bapfuye, bagasanga ari imirambo. Urumva niba waryamanye n'umuntu ari muzima, nta mutwe ataka, nta gicurane, nta nkorora, nta ndwara n'iyi n'imwe, atakomeretse, mu gitondo ugasanga yapfuye, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje cyane rwose, aho ibintu bikomeje kuba urujijo ahangaha muri Warikare. Magingo aya ngahe rero ubwo ngo barimo gukora iperereza ngo barebe icyaba cyishe aba basirikare, ariko rwose ngira ngo namwe mudukurikiye mugende muduha ibitekerezo, hagati aho mutubwire rwose icyo mubivugaho. Bagihamya ari bazima bucya bapfuye, abandi bagiyamanye nabo cyangwa se bararanye nabo, mu gitondo baburirwa irengero barababura. Ibintu rero biteye ubwoba rwose ahangaha Warikare, ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata iyindi ntera. Hanyuma rero ibyo muri Warikare ubwo reka tubisubikira aha, muraza no kugenda amuduhaho ibitekerezo, mutubwire uko mubyumva. Ikintu kitigeze kivugwa cyangwa se kitigeze gishyirwa ahagaragara ni ukuba aba basirikare bapfuye baba bishwe n'amasasu, cyangwa niba baba basanze nta no gukomereka ahubwo bagasanga ari imirambo iri aho ngaho gusa. Ibi ntago byasobanutse. Icyagaragajwe cyangwa se icyagiye ahagaragara nuko bwakeye bagasanga bapfuye. Ubwo ibindi turaza kugenda tunabikurikirana, ariko tayari 3 bo bapfuye, abandi 4 baburiwe irengero. Ibingibi reka tubirekere ahangaho, ubwo twerekeze Goma. Aha mu mujyi wa Goma by'umwihariko aha muri Nyiragongo, ndagira ngo nkubwire ko FDLR zigize akaraha kajya he, zigize kabushungwe, zigize nabi cyane. Nukuvuga ngo aha muri Nyiragongo Wazalendo na FDLR zimeze nabi, ni nyinshi cyane. Ibi rero bikaba byatumye abarwanyi b'umutwe wa M23 by'umwihariko abakomando ba M23 tayari ubu ngubu bamaze kwinjira mu mirwano yo guhiga bukware no kwirukana izi FDLR na Wazalendo nyinshi zimeze nabi aha muri Nyiragongo. Nta bintu byo kubatwara umwanya rwose, ngewe ndabaha amakuru. Uyu munsi ni ku cyumweru, uyu munsi ni umunsi wo gusenga, uyu munsi nta satani, nta bibazo dushaka kwiteza. Ubwo niyo mpamvu nkubwira ngewe ndaguha amakuru. Niwumva ubikunze rwose ukore like yawe uyiterekeho, niwumva kandi ubikunze subscribe yawe uyiterekeho, hanyuma ubundi twebwe tuzamukane n'aya makuru tubagezaho 5 kuri 5. Hanyuma rero ku munsi w'ejo biravugwa ko ngo FDLR zivuganya abaturage bagera kuri 15. Ibi bakaba ngo barabikoze bashaka gusiga icyasha kuri M23 kugira ngo bigaragare yuko cyase bivugwa yuko abaturage ahangaha muri ibi bice baba barimo kwicwa na M23. Ibi ngibi rero M23 ikimara kubimenya yahise ipanga operasiyo zikomeye cyane ahangaha muri Nyiragongo. Operasiyo zapanzwe, yaba uri mu giti hejuru baramuhanuramo, yaba uri mu mwobo baramuhanduramo,
nibinarimba iyi Nyiragongo yose ndagira ngo nkubwire ko iraza kuba tombe byanze bikunze, kubera ko M23 by'umwihariko abakomandazi babo bamanutse bavuze bati tugomba guhiga izi FDLR ziraha muri Nyiragongo. Komeje rwose kugenda bikomera cyane bifata iyindi ntera. Amakuru aturuka hangaha aravuga yuko ngo izi FDLR ni nyinshi. Abandi bavugaga ngo FDLR ngo muri Kongo ngo ni bakeya, ngo nabantu ngo batarenga 6. Ndagira ngo nkubwire yuko byonyine ngo iziraha Nyiragongo ngo ni nyinshi cyane, ku buryo ngo ku munsi w'ejo ziraye mu abaturage birabayobera, baravuga bati aba bakenya bavumbutse he, bavuye hehe? Rwose ngo bari benshi ku bwinshi. M23 rero by'umwihariko ikaba yamanuye abakomandazi babo, abasinayipers babo bamanutse guhiga izi FDLR zigize akaraha kajya he, zigize kabushungwe hano muri Nyiragongo. Ubwo mu yandi makuru turaza kugaruka tubabwira imibare y'abamaze kugenda bafatwa, dore ko M23 yavuze iti turabahanduramo, n'abari mu giti imbere turabavanamo, n'abihinduye iki, n'abari mu bitaka niba mwacukuye imyobo namwe turabahanduramo, n'ibyanga turabatwikiramo. Magingo yangaya rero ubwo izi FDLR ku munsi w'ejo ngo zikaba zarisha abaturage babarirwa hagati ya 15 na 17. Ibi rero akaba ari byo byatumye abarwanyi ba M23 bamanuka hangaha gukemura iki kibazo. Ubwo ibindi ubundi twihuse twerekeze muri teritwari ya Masisi. Ahangaha i Masisi ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byafashe indi ntera ahangaha naho. Ahangaha ibintu byafashe indi ntera, ndagira ngo nkubwire ko urugamba ubu rwamaze gufata iyindi ntera ahitwa Rushowa na Ruwashi, cyangwa se Rwashi bitewe nuko ubisoma, muri bice bikikije Masisi. Ibintu byakomeye M23 ubu ngubu urugamba n'urugamba, urusasu ruravuza ubuhuha hagati yabo na Zawazalendo. Ndagira ngo nkubwire yuko ngo zamaze kuba zakwiyungamo akanyabugabo. Ngo hari umugabo waje atera akanyabugabo izi Wazalendo, izadandabiranaga zirahaguruka, none ubu ngubu ngo zimeze nabi, zititira turarwana. Ariko M23 nayo yavuze iti turabatwika ibindi bizaze ubundi, ibindi tuzabisobanure ubundi. Dore rero ukuntu ibi bintu ngo byifashe, ukuntu birimo kugenda ahangaha muri Masisi. Ahitwa Ruki, ahitwa Rwashi, ahitwa Bukombo, ahitwa Burora, ahitwa Kimoho, hose ahangaha herekera muri izi santere za Masisi. Muri iyi santere ya Masisi mumbabarire, namuze ngo muri izi santere za Masisi, ubwo abantu bashobora kugira ngo za Masisi ni nyinshi, ariko ni muri iyi santere ya Masisi. Aba Wazalendo rero ngo bagize gutya, ngo mu minsi imikeya ishize ngo bagirirwa amahirwe cyangwa se bagirirwa ubuntu, ngo baza kugokwa n'umugabo witwa Justin. Uyu mugabo ngo akaba yarahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba uyu mugabo ngo ari n'umugwizatunga cyangwa se umukire, kubera yuko ngo afite ibirombe by'amabuye y'agaciro za Rubaya yacukuraga. Hanyuma ariko uyu mugabo ngo yagize gutya, ibijyanye no kuba umudepite byose ngo ararambika hasi, aravuga ati ngewe wapi ibi ntago byavamo, ahubwo ngo yigira akwiga ibijyanye n'igisirikare mu Bushinwa. Uyu mugabo ngo yagize guke rwose ibijyanye no kuba umudepite, aravuga ati ibingibi wapi, byose ngo arambika hasi, ajya kwiyigira ibijyanye n'igisirikare mu Bushinwa.
dore ko ngo yabyize hagera cyangwa se mu gihe kingana n'amezi 2 amaze kubyiga rero aravuga ati noneho ubu ngubu natashye tayari ubu namanutse. Uyu mugabo rero ngo akaba yamaze kwisiga insenda, yamaze kwisiga insenda ari kumwe n'izi Wazalendo, ngo yavuze ati turisiga insenda turapfa cyangwa turakira ariko ibindi bizabe ubundi. Uyu mugabo rero ngo niwe urimo gutera inkunga izi Wazalendo ziherereye aha muri ibi bice, ngo zikajya kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 aha muri Masisi, ngo ibintu bikaba byamaze gufata indi ntera, dore yuko ngo izi Wazalendo ngo ziri kuza ari nyinshi, ngo ziri kuza ari nyinshi, zimwe zikaza zambaye imyenda ya gisirikare, izindi zigaturuka mu bindi bice zambaye imyenda isanzwe, kandi ngo bafite intwaro, no kuvuga ngo bafite imbunda. Uyu mugabo yavuze ati ndabamenamo ifaranga ubundi namwe munyereke icyo mushoboye. Ibi ngibi rero bakaba bamaze kubitangira, akaba ku munsi w'ejo baragabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 biherereye aha muri bice abikikije aha za Masisi. Abagabo ngo bakaba barateye kuri ibi birindiro baturutse mu bice bitandukanye, ngo baturutse, hari abaturutse za Kimoho, baraza berekeza za Bukombo, baramanuka za Rwashi cyangwa se Ruwoshi, abandi baturuka mu bindi bice, kubera yuko ngo bamwe bari kugaba ibitero bambaye imyenda isanzwe, abandi bakagaba ibitero ngo bambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC. Ariko ndagira ngo nkubwire ko M23 yabatwitse, M23 yabatwitse magingo yanga. Ndagira ngo nkubwire ko ngo ababarirwa hagati ya 20 cyane cyane muri abangaba ngo bagabye ibitero bambaye imyenda ya gisirikare, abagera kuri 20 tayari ngo bamaze gupfa, abagera kuri 20 tayari ngo bamaze gupfa, naho aba ngo bambaye imyenda y'igisivile abagera kuri 30 tayari ngo batwitswe. M23 ngo yabatwitse, irangije iravuga iti turabatwika tubahe isomo n'undi munsi, ntimuzigere gutinyuka niri na rimwe kuba amwaza kutugabaho ibitero. Magingo yanga rero uyu mugabo ngo witwa Juste cyangwa Justine akaba ngo yifashe ku minwa, aravuga ati ndabigenza gute ubu ngubu, ngo nawe byamucanze. Aravuga ati ko ifaranga naritanze, ko nabamenye mu ifaranga nkabaha intwaro, mukaba murimo kujya kurwana ahubwo bikarangira M23 bazisigaranye, biragenda gute, biragana hehe? Ibintu rero bikaba uyu mugabo ngo byamucanze n'izi Wazalendo ziwe, ndetse M23 ngo ikaba irimo kubakimbiza rwose, ngo irimo kubirukankana, ndetse ngo yabaminuye. Hakaba ngo zimwe muri zi Wazalendo zigeze Burora zirukanka, izindi ngo zikaba azaho bagiriye muri ibi bice byegereye cyangwa se bishyikira za Rushowa. Rwose ngo bakaba bamaze kuharenga M23 ibirukankana, izindi ngo zirenze za Bukombo. M23 ngo irimo kubirukankana ku buryo buteye ubwoba, irimo kubirukankana ku buryo buteye ubwoba rwose. Hanyuma ahangaha rero ikintu ngo kirimo guteza umurindi, kirimo no guteza ibibazo kinahangayikishije, nuko ngo izi Wazalendo ngo zirimo kugenda zibona yuko M23 irimo kuzinesha, umujinya wawo zikagenda aziutura abaturage, aho zirimo zirukanka zigana zisubira inyuma, ngo zirimo kugenda umuturage zihuye nawe zirambika hasi. Rwose ibintu ngo byakomeye, ibintu ngo byakomeye. Ndagira ngo nkubwire yuko rwose ibintu byamaze gufata indi intera. Ariko ni munyemerere gatoya mbabwire no kuri aka kantu, cyangwa se mbabwire no kuri iyi nkuru. Hose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo nkubwire yuko
ibintu bikomeje kuba bibi cyane mwabantu mwe. Reka nkubwire ko ahitwa Ndosho neza neza uzamukiye hariya mu mujyi wa Goma ukazamuka ukagera ahitwa Ndosho, ndagira ngo nkubwire yuko ubwicanyi bukomeje kugenda bwibasira abasivile. Nuko mwebwe mutabibona ariko abari muri groupe yacu y'abakunzi ba Ibendera TV mba namaze kugenda mbibasangiza rwose, mbereka video z'ukuntu abantu barimo kwicwa urw'agashinyaguro. Nk'ubu ngubu hari umumotari ugize gutya mu ijoro ryakeye araraswa rwose, ibintu ubona ko biteye agahinda rwose. Iyo ndi kubireba ndeba aya mashusho hano imbere yanjye, ndeba abaturage barimo kwicwa urw'agashinyaguro, biteye agahinda mwabantu mwe. Kubona umuntu w'umugabo arambaraye hasi, amaraso arimo avirirana, bamwishe urw'agashinyaguro, ni ibintu biteye agahinda. Ubwo abari muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV bo tayari baba bibonye. Hanyuma rero n'ubwicanyi burimo kubera ahangaha za Ndosho werekeza za Bambiro, ahangaha rwose ngo wazarendo zimeze nabi, zirimo gutangira abantu. Uwo zikeka wese cyangwa se uwo zitizeye wese tayari zikamurambika. Uyu mumotari wiciwe ahangaha rero ngo bamwishe bakeka yuko ngo ashobora kuba ari umukozi wa Alliance Fleuve Congo M23, ngo akaba ari maneko ishobora kuba yarigeze umumotari ikaza gukora akazi ko gutwara moto, ahubwo ngo ari maneko wa M23. Bakaba bamwishe bamwica urw'agashinyaguro. Ubwo abo duhuriye hamwe muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV namaze kugenda masangiza aya mashusho. Ubwo nawe niba ushaka ko amashusho tuzajya tuyasangira, amafoto tukayasangira, ubwo tayari nawe icyo gukora uratwandikiye utubwire niba wifuza kwinjira mu muryango w'abakunzi ba Ibendera TV. Reka rero twihuse twerekeza ahangaha, twerekeze aha mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo hagize gutya haba imirwano, akaba ari imirwano yabaye hagati ya wazarendo, dore ko zasubiranyemo. Wazarendo zagize gutya zisubiranamo ku munsi w'ejo ahagana mu rukerera. Imirwano iraba hagati y'izi wazarendo, zimwe zivuga ziti ni twebwe tugomba kuyobora, harimo ngo izitwa za Nyatura, harimo ngo izitwa zaki, nukambaza ibyizi wazarendo. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ngo bagize gutya barongera bubura imirwano hagati yabo. Akaba ari imirwano ngo yahereye mu rukerera, ariko ahagana saa 7 z'amanywa irasubika cyangwa se iracogora, ariko ngo ku mugoroba imirwano yaje kongera kubura rwose. Imirwano ngo ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu ngo yaje kongera irubura, ndetse ngo igeza no mu ijoro mu bice bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru akaba avuga yuko izi wazarenda ahubwo ngo zamaze gusubiranamo kwazo. Rero ni munyemerere ubundi ni naho ruba ruzingiye, ibindi ngo zarwanye ngo byagenze gute, ibi indaje ndashangiye kukubwira impamvu zasubiranyemo. Muri wazarendo hari umwuka mubi, ni umwuka mubi uturuka ku biki? Aha muri wazarendo batangiye kwikeka ko ngo haba harimo za maneko, ndetse kandi zimwe muri wazarendo zigashinja FARDC ko nabo ngo baba bafite za maneko z'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibi ngibi rero intandaro yabyo ngo ni iyihe? Wazarendo ziravuga ziti mwebwe FARDC ni gute mwatsinzwe za Kanyabayonga, za Goma, za Karehe, za Kavumu, za Bukavu, za Kamanyora, kandi mufite ibikoresho bihagije, imbaraga murazifite, amasasu murayafite, imbunda murazifite, mutsindwa gute? Mutsindwa kubera iki? Mwebwe ahubwo murimo za maneko nimwe mudutsindisha. Wazarendo zikagira gutya zigashinja FARDC kuba aribo bitsindisha.
FARDC nazo zikavuga ziti mwe mwabaginga mwe nta nubwo muri abasirikare mwebwe nta mpamvu yo kuza kudushinja ibingibi ahubwo mwe mutoke. Wazalendo zigasubira inyuma ziti ni twebwe tugomba kuyobora rero mwe mwagaragaje intege nkeya mwaratsinzwe mutoke ku ruhande abari twe tuyobora urugamba. FARDC nazo ziti mutoke nitwe tugomba kuyobora mwe muri abasivile muri civilian mwebwe mutoke. Ibingibi rero nyuma yuko mu minsi ishize Wazalendo zagize gukiye zigasubiranamo na FARDC abarundi bakitambika bagahosha iyi ntambara. Ubu noneho Wazalendo ngo zamaze kuba arizo zisubiranamo. Hagati yazo zombi Wazalendo zimwe zirabwira izindi ziti mwebwe murimo za maneko. Akaba rero ku munsi w'ejo uyu mwuka mubi ngo ari wo watumye zihangana zikagaba ibitero hagati yazo ubwazo. Bamwe ngo barashinjanya bati mwebwe murimo za maneko. Aba harimo bamwe bagiye bapfa, abandi bati nimwe mwabishe, abandi bati murimo kutugambanira. Mbese umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'izi Wazalendo. Ku munsi w'ejo rero byiriwe ari imirwano ku mpande zombi hagati y'izi Wazalendo. Ibi kandi biravuga yuko amakuru aturuka hangaha muri Uvira aravuga yuko izi Wazalendo zikomeje gupfa ubwinshi. Zirimo gupfa ku bwinshi rwose kubera yuko ntago zirimo kurasana amashaza ahubwo ni amasasu. Kandi sasu ntago ryagera ku Wazalendo ngo rivuge ngo dore twebwe twoherejwe na Wazalendo none ko dusanzwe uri Wazalendo nawe ntago turi bukubererekere. Ntago tukubererekera ahubwo zirarambika. Aha. Iyi mirwano rero ikaba ngo yarabereye ahitwa za Murongwe. Urumva ni mu bice bitandukanye bigiye biherereye aha muri ibi bice bisatira uyu mujyi wa Uvira. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Akaba ngo ari imirwano yagejeje mu masaha ya saa moya z'ijoro nk'uko amakuru agenda bitangaza. Aya makuru kandi avuga yuko ngo abarwanya cyangwa se abasubiranyemo ari Wazalendo bayobowe n'uwitwa ngo Makanaki. Aba bakango basubiranyemo Wazalendo bayobowe n'uwitwa ngo Beta Bango. Bakaba rero ngo bamaze kugabaho ibitero. Bakaba ngo abo muri Beta Bango ngo aribo bashotowe nabo ku ruhande rwa Makanaki. Hanyuma rero ngo abangaba nabo birwanaho. Magingo yangaya rwose ngo abagera kuri 4 bakaba bakomeretse. Ngo hakaba ari n'abapfuye nubwo imibare y'abapfuye itari cyangwa se itigeze ishyirwa ahagaragara. Ahangaha rero ibintu bikaba bikomeje gukomera no gufata iyindi ntera mu mujyi wa Uvira rwose. Ibintu bikaba bikomeje gufata indi ntera ho noneho Wazalendo zasubiranyemo. Bamwe baravuga bati mwebwe muri maneko murimo kutuneka. Abandi bakavuga bati mwebwe kurwana ntabyo mushoboye mureke twebwe abari twe turwana. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera. Hanyuma rero ni munyemerere tusubikira hangaha. Bashimira cyane mwe mubana natwe, ubwo twizere ko mukomeza kugira icyumweru cyiza. Ubundi tuze gusubira amakuru hano ku Ibendera TV mu bihe bitandukanye, ariko munyemerere mbasabe ni mudukunde mutwereke like, ni mudukunde mudukubitireho subscribers, ubundi munadukorere share rwose niba bamaze kugera hano rwose ufate iyi nkuru uyisharinge mugenzi wawe ubundi dusangire amakuru. Ndabashimiye cyane rero, ubwo ubwira umwumva ntavunika, ibindi dusubire amakuru yacu ataha.